Kuna watu bwana, ukiongea habari za Yesu wanajizima data kabisa. Hata kama kuna mambo mlikuwa mnaongea story tu, lakini ukiingiza habari za Yesu na kwambia hata story nyingine zinakata. Story hizo zinaishia hapo hapo, na mtu kama alikuwa hana haraka, muda huo anakuwa na haraka. Si kwa nini? Si kuna shida gani kwa habari ya Yesu? Si kuna tabu gani hapo? Naomba kusaidiwa kidogo. Si kuna shida gani hapo? Watu habari za Yesu wanachanganyikiwa kabisa. Wengine wanapenda, lakini wengine hawapendi kabisa habari za Yesu. Sijui ni kwa nini. Na ukisema Yesu ni Mungu ndo kabisa umechanganya habari. Unawavuruga, hata ngumi unaweza ukapigwa. Sielewi hapo sisi binadamu kuna shida gani. Ila tu Mungu atusaidie. Atusaidie kweli kweli.